nitum dak ASDC West Karbi anglong district committee la pen KSA amben district committee tum jointly nitum meeting dupon sini tum ka chengwai bang ke jasemet ke damtang 29 November ni nitum la West Karbi anglong district along jasemet 25 June 2023 arni Karbi anglong turmas council pen ka klang pon so new land policy aputhak nitum adharna program puthak se ko nitum reassessment is a meeting dulo la pen ke la so a meeting along pen nitum ke kachini bangela henlo je jasemet karbiang lo turmos council pen non malom la pen ke damtang 24 November ar ni sitami turmos council pen nitum party phan isi written reply nang kilo je new land policy ke ave puselang nitum pu la pen ke sa khasi lang mi pi la pen ke jirigindeng ba dak jeng khatele horoson along penang media jir putum kar judun la new land policy putha kotur mas council pen pilo puji pu silai huilong ta karbiang lo cm tuliram rong hang alang li ke thak bangla helo je new land policy ke ave pu selang ni pu la pen ke dosita la ke li tum karbi tum han kali la sonda alang ni ko ninge pon thudia la si ni tum motor mas council fan ki puji ke la helo je alang li la hine reply ta chokchi ko pima chokchi banga 25 no so junar ni alang li tum ka peklang ordar lulong bangke dake karbi tum ke revenue tu nang ne ba premium tu nang ne la sona lam ta ve la pen ke da ke tribal non tribal la sona lam ta hala so order lo long bang ke avi kadu ga vi phanda da ke general ise order selang ni tum hin pen ka paklang la pen kala da ka premium punon conversion of premium la pen ke revenue se ta na dorso pik la ben hala so order lo long bang sila ke klang da khangyang lo la pen ko hinialam ni tum arjulong lo ja semet no la kimi town committee ka selamadim jengkha jiri kindeng la pen ke umla pher la hai ara tum ta mi town committee bang nang ne athi lai ha warlong ke do 85% ara tum ke kachuti ki kachongdar la sonarat sai de lang la pen ke alang li tuma annual income sitame suri thongkep suri phikep ba lag sipen aber la sonai se mulu ka tum sike do posi town committee pen alang li tuma putha ka impose ya tax bang alang li tum tun e la sona lam se chipula posa ko town committee ke da kenang sotave pengal so town committee ki kimpon hut pustame rada phan karju pon thang tave la pen la ke asia rules song ko pima ke do la so rules tenglang ni tum la so town committee de kapang dak pon kali la so posi la haya town committee bang che pon thunei pura la tum ka complain da mahuta tuliram rong hang la so si ke thak dun pulam sini tu marjulong la ke karbi tum ke town committee tax ta pinang ne ke la son selang li bang ke thak dun la ke bang paro ko so tum phanchot pulam selang li bang ke thak dun sita ta so municipality board pen ji to house tax le punon property tax le punon ko pima notification along ke ta ke karbi tum ke pinang ne ka prek tum pinei la sona lama ve dak ta ka do wi phana che ho mana posi pinian alang li rat aphan ke thak alam ke la ke chubai binong la pen ke jong se alang li ke chubai pele kaninje kali pulotang te la ke alang li kachini ne pencil la solam ke la ke rat aphan ke thanta binong lo la sini tum pini se tame puthak cheng wai pon thulo je la solong le ron bang tu ke la ke 25 June ni council pen ka pang dak long le ron bang ke council pen la ke se private nang ji ko pima la ke ni tum phong lo ke puje karbiak he ke chengsia homporti ta longle henlo ki jutsia homporti ta longle henlo karbiak he che the bong ke longle henlo si longle pen karbiak he phan ke pache kakun elo sita non la so teng high rate of premium pulutang te la ke mane town committee long edo tum ta chiri si pen lak thom premium pini la pen ga rong ru ba jo tum ta chiri tin farman suri kre pho long le class teng pen council fan premium pini to dai karbi tum ge long le hem pu man un elo la bange phire me lam lo so teng lo putang te karbi tum si karbi ang long ma suri puji man det po long le hem pu man un elo la pen karbi ang long le ke nona teng pulutang te ke plang tum si nam det po la pen ang tan pen ke wang dak be ha nang ke claim ak he tum si ong dung along le bange nam det ji la solong le arona teng lu ke la so porsi la ke karbi birudhi land police alang li tum selam rong la porsi la solong le police we puthot withdraw nei pusi pi da minili tum chengwai pon thulo la pen ke la so council pe long le aron withdraw re tik ke la bangali tum ke che song pon bompo la son thak si give and take alam si tamin non anta pupo sarkar ta ka chengwai ing tonte long le ki pg alam ke asam sarkar ta non anta chudlot bom aposi la ke 51 teng 13 April ar ni pima notification ke do haso teng si karbi anglang district boundary ke do vet nai pus ni to me hin pen la ke pinile thota che parai pon lo la pen ko ni tum puthot pinia mai pen ka pa klang pon jilam the bangela hen lo che ke dam tang la so che klu December tarik kreisiar ni hauraghat MLA dorsing rong hang a hema sorbang
rong ni hang LP school long mastorani setle alang li da ka BJP atuma program long arjabdun hampen BJP ki join dun atuma phan alang li BJP apo pen hai ka ki kubdun maplakar wagdun inut Mohila Morcha BJP a presidena teng selang li kam ke claim por la bange chokche pusni tu mahin pen jongdun lo pen December tarik re isi ke lage working days penak la pen ke non LP school mukha ke exam ta sulibom sila sona por hut alang li duty che o bupsi political party lidara teng alang li BJP meeting lo ka attend dun ke lage croin AP nalam la ke illegal a potsi primary education department karbiango to mas council pen alang li phala subuthak action and veg nahi suspension bivek nahi pusni to mahin pen alage isia demand pi ponlo ba kali pradni tum puthui banke mane non BJP to mas slogan mudi he to mumkin he pu BJP tum jitu ki pu bom hala so a slogan teng pentong BJP ali dar apiso tum anke sakuri le do pusita BJP party long political leader teng an campaign punon rally punon lahan lahai dun long popma la bang tani tum bang isi karjulo aku jong sila son pulu tangte Karbiang Autonomous Council Education Department pen public notification pidet nahi je pini pen abangke that opposition party leaders a hemasora tumta dopik sakuri claim posi hala tumsi tame a methang ka support a political party a meeting along dunlong campaign dunlong duty damde that sita Autonomous Council pen thang action avilopu